Sabda junjungan Rasul ilahun murgan mafhum inolon peri lagi akan taat umat non suatu zaman kene nabi alim ulama lesa junjung diberi patong haji paduli diberi patong lapatong haji paduli sabda junjungan Rasul ilahun mendengar mafhum jinolon peri lagi akan taat umat suatu zaman dikene nabi alim ulama lesa junjung diberi patong haji paduli diberi patong lapatong haji paduli. Ada pegang lebih dan hukum hidang gulunyung ji dengan le menyiapkan bulan umat diulang bala leputun oleh ilahi minal bala Tuhan leputun pertama pun kurang rezeki kurang berkaya di dalam kampung beruduk sungguh jimubahan ada tamu matala umang halle matamang sigun capade halle matamang sigun capade sabda junjungan Rasul ilahun mengan mafhum jinolon peri lagi akan taat umat non suatu zaman kene nabi alim ulama lesa junjung diberi patong haji paduli diberi patong lapatong haji paduli. Ada tamukan pangkai mulian watatun labatun lamrubah sabi ada tamukan pangkai mulian watatun labatun lamrubah sabi bala kedua Tuhan nepatan raja yang zalim di dalam nabi hayhana lil ade bertimbang hukum rakyatun ing dusun dengan balayan kena Tuhan nepatan argijanya wang iman hanale na'udzubillah tajawalindum dibagi lahun talakasabi dibagi lahun talakasabi. Sabda junjungan Rasul ilahun mendengar mafhum jinolon peri lagi akan taat umat non
suatu zaman kali Nabi alim ulama disajunjung dimenpatungkan dipaduri dimenit patut lepatun ranji paduri